Ntate ntano moradi wa ka ke motho yane ya ratang hore hanka maeto ka hangata nna le ena re communicate ka WhatsApp nna re papa ke feta go mona sentana re le tong re ya kae ha ba kena somewhere hape ba loja o ntsa dira di shute le dijo tsena bontsho re bona ke ja mahenya henya tswane ka la boraro bosiu ba tlile Bloemfontein ba ya Limpopo ka hora ya 10 hora ya 10 hoseng kapa mantsibuya maitsing o bosiu ntato wa wale ha ba le tseleng ka be ke le ka ho mo founela ke la go bontsha hore ba tseba le tseleng ha ka kgona ho bua lena kare re ke mo fe chance ke tla bua lena ha dinako ntse dia itse hoseng ka bo 1 o'clock hape because the sitting ngore ya jole go bana ke soka di bua lena ka be ke le ka ho mo founela well phone ile a ba sa itshware ya ba ka motwela ke tla bua lena hape e sa le hoseng ha ba se ba fitlhile Limpopo ya re ka bo 10 o'clock ka be ke le ka ho mo founela e ke ka la bone jwale la bona hoseng ka bo 10 o'clock ka ke le ka ho mo founela ya ba di phone di kwe kare re ke mo fe chance mhlompo tsa robetse ya ba ka mo founela hape phare ya bo hora ya 10 ke nnete ya ba di phone di jole se kwa le ke hona le bothata mo ya ba ke re ho moradi ya ka mo a bontse di number tsa mohlankana wa hae ka mantse ba re bua ka Linda ya ba o mfa tsona ke mo founela Linda le yena ntho mohala ha o kene mohala o kwetse ke botsa hore ke mang hape ya tsamang le yena ba ntjhetsa ba mfa di number tsa ka mo founela le yena phone e kwetse ke mo le mo ke kanang ke ba le ngore o jalo hore hona le ntse tsahalang ka dira jwalo ka nna ka leka nda motang itse hana ko jwale e se o tla bo hora ya bohlano jwale maitsibio ya ba ke re ke kopanye le ba habo Linda ka le shono la ntse ke le ka tlintsha ba fihla ba re ntate re tlo tsena re lebile case hona le bothata mona because di phone di kwetse a re gone lo tlisa di phone go di lenteng a re tsebe re na go etsala ke re go lokile lola le plana e ba re no ha re ke tsamang re pa go lo case ya batho ba ba nnisega ba ba lahlehileng ke ra o lokile lona tsamayang le tlankela le information gore na go etsahetseng ke mo le mortole mang re no bothata bo teng go bane jwale mapodisa ile ha ba utlwa taba tseo kaofela gore mane go na le bothata bo boetsagalang ya ba qala go founelana jwalo go ya ka dibaka tseno kaofela gore mane batho re mmesa batho ba itseng gobane o ka re commander ya ntate Linda o ile ba founela lapeng ha bo Linda a botsa gore man Linda soka a tloka mosebetsing ene ha se tsa hae ke motho a dulang a le mosebetsing no aba mo hlalosetsa re bo Linda se ba tsamaile ka labone la laboraro bosigo jalo se le se le mosebetsing ntate no ba felletse somewhere mo sa tsebeng teng ntate Senoge e re ke buelo wena jwalo ka moradi wa e le e mong wa batho ba sebetsang sepoleseng a etsa mosebetsi o khabane ona wa bopolesa o ka reng hona jwale ho mang kapa mang ya ka tsebang kapa a ileng a bona nthonyana itseng etsahala mmileng ona o yang ka tsela ena jwalo ka o le ba Gauteng o ka reng ho yena o ka reng ha o bua le yena gore a le thuse jwa nna ntao nna ke kore go ya ka nna ene ka re motho ya boneng ntshena ha etsagala or a tsebile gore go etsahetse ntho e itseng ka nako e itseng ene batho bano ke ba bone le tsela e ba inkileng ke tsela e feng a ka potlakela seponeseng se haufinyane ntate a re ripote gobane ke a kgona go bana mo ba leng teng ba ya phela ntate jwale ntho ke batlang gore ke ikope setšhaba sena sa rona tlohellang go mathela di-social media pele le kopana le seponesa
ke enwa ke ntate wa emong wa mapolesa ke ntate Senokge ke ntate wa emong wa mapolesa a nantseng a nyametse a mararo fihlela ka jeno au social media ntate Senokge re a tseba hore moya wa hao ha o hantle maybe le re a o leboha ha ile mona o kopa social media hore be butlenhle mona a social mediaeng mo mamedie re rata ho kopa ka boikokobetso bo boholo wena ntseng a ngola social media ntho tsohle tse o ntsong o di ngola re a kopa hle di a fihla malapeng a bana bana ntate Motaung seo ke tla se kopa hona jwale tjena ke rata hore ke re ho baruti bohle dikereke tsohle ha o ya bikenyane ya Petrosi kgolo ke ya bohlano ke Petrosi wa pele kgolo ke ya bohlano temana ke ya bosupa re lahlile tsohle dipelelo tsa rona ho modimo ba le ke na hlokomelang fela re tswa masego re padile ho ba se tse bitswang tia bono o puma jalo ka tlo batla ka maharolana ke ka go etsa eng se etsang date jwale ke kopa re le ngweleng ka ofela rona re ke re kope modimo maloko le bana ba rona ba tle malapeng a bona ba ntse ba selle ke kopo ya ntate modimo a phamise letsoho hle ya e bohloko ntate wa ka yena e bohloko pila bona ha o tlwaetse ho bona dintho di-movie mona di etsahala o di utlwa di-radio mona ha e se o tadimile ntate wa ka ho bohloko ha se e shebane le wena e bua le wena ho ba bohloko ntate wa ka ka nako ena o hopola nako eo a eng a buile wena ka yona nako a o romella melaetsa ya WhatsApp ntate ke a ja jwale mona ke o kae ntate ke mosebetsing kae gore kaofela ntho tsena di a fihla pelong le moyeng wa hao ene ngwana nna rata mosebetsi wa hae ntate o na rata mosebetsi wa hae ka pelo ya hae kaofela o na sa batle ho bona motho a etsa ntho ero o na ema a re motho wa modimo yena o e etsang ha se yona e tlohele empa re beile tsohle ho modimo ntate thuso re tlohelle modimo a etse mosebetsi wa hae ntate Senokge ke a kgolwa momamedi a o mametseng ke a kgolwa momamedi a utlwang le lentswe la hao jwalo ka ntate wa hana moradi ke mang lebitso ke Boipelo Senokge jwalo ka ntate wa Boipelo Senokge bana ba nyametseng ba tsama ba le bararo ke a kgolwa ya utlwang le ka moo moya wa hao tabuileng ka teng o tla thusa sepolesa jwalo ka o mo kopile hore a police stationeng e haufi a ba tsebisa hore ke ile ka bona ntho e itseng bosiung bono kapa mesong kapa neng ke bone eng hona le ntho e itseng e ke belaelang kae e re ke potlake ke thotse ke kgutsitse ke itse tu ke ye sepoleseng ke ilo bua ntate Senokge ke utlwile la o kopa ba social media hore o ya kopa social media e ke emise ho ngola tseo e seng tsona modimo ke yo ntate ke a leboha ntate thuso a modimo nna re polokela wena amen mo mamedi mona ne re bua le ntate wa Boitumelo Senokge ba tsamaile ba le bararo ba ya mosebetsing le ka jeno ha ba so ba fumana o tsebe rena ba kae koloi e o kae thusa o thuse sepolesa thusa ke bana ba bararo ke bo ausi ba babedi le aubuti ke ntho e bohloko ena ke ntho e bohloko haholo ntate o re le hona jwale o phela tlasa mohau o tlasa mohau tshabe motho
tshabe motho.